Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanzani wangu wa jamadifu wa Komori nidungao Simrani za Sara. Fombili njema ya hatu sonti pia yani mbabahanu walio mkomori Islamu yaliyo walio neze doleri za tambu ya husu ze arhamikao ngazinshio harmatambu na usongefu wa zivaya walio harima ze tambu zokaya ngwana ze arhami za dhulumiwa wa hapa mavinda harima enzi yaheshe gozi shamvuyu yahowa mivuyinu rwaliyo neze arhamikao wakahunda etamaya wakaurenga zemalizo wefanya hazi heze nsaba mwiliza hao wadumbizi wa muhazini rwaliyo neze arhamikao warendwa zidoro za dahari waenea harimwa za lopitali za he dunia ili wahunde zihiro rwaliyo harimwa dunia ikao wabambaziwa ne mabamana wapeu watsona yurumbi walio harimwa Komori hatu Simrani za Sara. Kwezi hata kwezi minalebeshele ya zaidi la hema bani hangu wa Komori radidi rikensi wazima rirejizima riwasuli daraja yukaya ribadili yemai yaliyo harimwe masiwa rienshi nje manduvu wangamia harimwe ze bahari mbali za he dunia. Salam mon frère Nasser Saleh, mon frère PDG Salim Simrani za Sara. Mrengesho bahasho siku leo harma usiku ikao heze nyanzo za hangu na nywana shahangu umbabanywe mwanamsho hangu Salma yaliyo nimgushirie usiku mwema wa msalihano Mwenyezi Mungu ujojelie usiku leo unu ushinde ubunguze mbavi ze doleri riloni zo hosoni mwanamsho hamadawe hosoni mzaze hamadawe ya rengwa ya tilwa shivani yangamiziwe na ishahe ya hae nwana ziwana ya hae na sifani ikao heni rajoka henda rijoka ukonte hoso ni mwa kwezi hata kwezi usiku leo tsirengesho bahani je nirongo wa Fatima mzee Saidi Fatima mzee Saidi uimwana mshamkomori ramjua heze maine ze tabu za he Komori. Fatima mzee Saidi wa imana mshamkomori ramjua he roho ya hae abo ya ha ika honko deni hae ya harima lejila hae yoka yake jumo shemeza emanansi zembi yatihundwa nimbi bal Fatima mzee Saidi Woi mwanamshe hamu ya hende Komori bali usiku hama leo ngamzi juo leo yaona wae deramu ya he Komori ye pepe harma dunia ngam amini ukayati hajoka mongoni kati jawami ono changam amini hajoka mongoni nomba vanu ya joka ya ka hajoka jumo pepe ya he deramu siwahenjume tindeheli siwahenjume
karna ujua ukana furaha ukaleonga ma individuali ya wararwa enda wajusaberamu harima dunia wajuka harima umvuli wahema katili madhalimu wajuwa bagia ukeavo mwanadamu ngujujwa yake na furaha harima situation hamada hiyo izo Fatima hema haba ya hene Komori izo haka ujwa edepase izo sikartu juara depase uka uhivu mwa watu nguo piri onu nguo mziro harima daraja ukaya heni mbaba hano vorunritsa madhalimu hano ngarjo uzifanya waelewe yokaya Komori karna ujwari itaulie na nongo itsoka uyonzi kweze hata kweze sijaba nuleteji eze tambu njua ukaya ngazi undao emana mshohangu mjodo subutine hamba mwana mshohangu Fatima mzee Saidi ukai baina hangu damina harimwe mahaba ya mwana mamdu na mwana mshohamdu ye unifanyia ye uzifanya nande daraja yukaya emru maa heshmeji wangu kajajujwa ukausa hamarsa ivanu yake kajamba heshmeji wa otuo mwakuipe mwangalie abo isa hasaha waswili daraja yukaya kabati tafauti yahe na zena bahasumani yahamwa ya saiza Fatima mzee Saidi mahaba hae ye unionesa yukaya mimana mahae Fatima mzee Saidi zenyanzo za haye unifanyilia yokaya ni mwana mahaye yekanchini ya msutu zila mbavano raona juzi rarenga ye magari ya hatu ni wakati watu rakaindara ra swali yezuki watu omjini ya kaya mwana mshangu ya kabalie maiti yake wakala watu yende ya zihe maiti kwa moja ngam amini yokaya kawaja msutu antro ya hae nami hokaya zila ya jojo ya komisione zuki watu yemru ya jujua ya shinde wa solidaraja ukaya ya ninke o aminifu ukaya fanya zila imwana nyuho ya jojo ya fanya izonga mzishukurio hoka hizo pia Mwenyezi Mungu ni usolitisho wanadamu wanzane ha Mungu alhamdulillah riwa solidaraja yukaya leo mwana mshangu arengo hatilo shivani gamjua kaya ngabandu wenji kao ngo harima technique yokaya wasulisia daraja yokaya leo ngari konte osir avocat leo ngari konte osir ndongo plan sijabanu leteji ni pare ni mkaribu mwenzahamu ezajirizila leo zundu Fatima jaboka juzi zitele zundu sultani jaboka juzi zitele zundu fundi mbaye jaboka juzi zitele zundu haji mbaye jaboka juzi zitele zundu bishara wangu wenji zenonizo zihundu hoka bishara bae handreha harengo zinu ndongo zande hale bishara bae handreha harengo hai pasporo ya wakaya intervention yahe ambassade de France waone daraja yokaya mkazi wangu kama ujua mumwashe pale shahe ika oblige imamuhu waenea harima ezi daraja serikali bal de daraja ya mahakama ya Komori warande pasporo ya wangu ili bisharajo ya roa oskoleo riwasuli daraja kangasojo kahimaba redoa zemaya ni pare heni Mkomori amono zuki wangu leo mazanti ni upare ukaya vanu leo ngojo jwambe ukanga bondongo ikao ziwazulisha daraja yokaya vaho ngoji rohodi ngoni ba mongoja Ikomori ngehunda ndongo indini na zilambana za hatu razirenga rangubala hata vanu riwasulio daraja ukaze nonga za mpire hao harima daraja nongo hamadazini kutsi eparnia ukaya baho wemru ikao mungoni mwandu ikao uzanda hamsinadi zenongozi inu zikao ngotinondo vikohari ngojiruta disho dingoni ureje yarmano hamwende wewe ijokiri ujiwasilishe daraja wambe ngodungo maelendo ya piwa mdeni wende wake yabo harimo wakatema elejo kapiwa minti yabo kabati mruchoka uyonti ujoka anda ngupiwa maele ikanja jihudumu sa Komori ukayabo mjoka sa Komori ngamo abo ndo wape maele minti yabo neketi ji mwana mshohatu neketi ji mwana mshohatu neketi ji shimeji wangu neketi ji ndo wabi hadi ni ya Mungu ko yajo njajo dunga maele ho sa Komori
ukao shahidi ngamonao mi uli baona wili sidungu haruma daraja nongozo kaya izo ndizo wandu wenji wajodokana na calcul izo ndizo ndezirila za wakati nenge leo zanozi nuriji wasudishe daraja ino manama leo mazanzi ndenge shabahani uvumbu ekata wenga mwonongo komante yao nirenge shabahani uvumbu ngoba kioda honi hudoko za heroho hudiwa za mahaminji waenda haruma daraja ya itikadi na mbio na matamko na nongozi nji za wako zifanya no bora ejazenu zitijiri leo mwana mshohatu tuwa ingono zeno zimhunda mwana mshohatu harango hatilwa shivani harendo engushi tuwa hindu ono denigre wa haruma dunia haruma daraja yukaya what's in it what's in fisidivu what's in chamfu shawo mru ye amani ya haya fakole ya uhura nazi haruma lejo fulamulaha womru obinadamu wahe wasimamiza haruma lejo fulamulaha womru ye mahaba ya haya zidisha ye imani ya haya nukomori wahe ngamuono wa manama Muhammadi ngamuono hunji ya banu utidiwaze woimru rakabadzima harime makati rakufanya imanite raka uvira rezungulia harengerele ala renyo heni ya kahanza ya saidie mapatrioti wa komari wako zao rika ndasina homba ngani harengogure no mru shitohinu na wala wangu ware maokoti heni tasina mtana na masihu ono Fatima mze saidi haondo nindo wende nyoka ya rengo ndi arendo ndo shitohinu Fatima mze saidi harende ndo wende nyoka ya rengo ya rendo nongo hamadezi Fatima mze saidi harende Fatima mze saidi wa patrioti mkomori uyanzo ngarijua ukayanganyi haruma uvosi bu Muhammadi munila uvosi si wangu wanza we komori kwa chachu wanza we komori kwa chachu wanza we komori Fatima umrenge wa mzazi wa wana wa mrumshe yadunga ene mruma hahe rijua oye vyahe okaye mruma hahe nguyeshi hunu yeye nguyeshi la renyo emaesha nde yari pabanye heli hiyo haundu wakati kaya leo yaja profita ena mshimeji wangu wazungulie waone ze arhami wazima hafuraha leo yaja rengwa ye hantwa yabo yadhulumiwa hari madaraja yukanga mjoni pare heni mwanadamu ulo na roho nga mzangondo heni mwanadamu ulo na roho ritsanganyihe 2000 ijao vahanu kaija daraja kaya ritsanganyihe harima ze place publique nga mjodunga ze ndio hizo hata ni hunde ye autorisation ya nchi ya Ulaya rike wazima rifanya mshemezo jabo jana radiona ukarika wazima Komori rika ular kenda ze ndio Fatima hakala renyo hakajumo parwa Komori yokana mjarike wazima riombe dua nchi wala tukabala haka endelea biyo mwana maha wala haka hende biyo jazini okazi lako zishemeza tazini ngamona okayazija lewe sadiki kahumjidia okayende arengo chitsohemu kwezi hata kwezi yonde deramu na kahijusa usikwa leo nijua ukaya rititengue ukaya ajalilo banu wala mwa daula ya haki ajalilo banu wala mwa ewe ndo vya utuanza daula ya haki mimkomori hamanda wena johanza ejesi zitijiri zenota zinuzi wasuli daraja kazirenge enzi yange timoheni ngamlaani wanadamu ambao kaya wala belu wala ngebona mwana mswa belu sha procureur kajazi juwa haramu keja jokiri zenongo hizo kaya Fatima nguye shivala yo kaya belu nge procureur rangundi mwana mswa nge procureur rangundi zenongo hizo yekabelu hazitini amafura yende munyupa kazale jungulini shanga wavuza omro na de serikali ya Gwanzima de serikali ya upeu ya ufisidifu wafanya zenongo hizo ngwa makomplisi wantu pia wo ndo wajo urengaze pokase kena ujo ukiri mdenge mwana mshatu mwe kena ujo ukiri mdenge mwana mshatu mdenge ndushitso hindu ikanga mjo ulala msiuhe ikawafumbuni ngamhezole edri ikawafumbuni waranti belu hafanye madhara uyala yarenge mwana mshatu utuhusunia wangu mwana mshatu oze yarongowe
hele jikuyu yokaya iketi kiasi ngamtogwa wa ipande shapare belu ya maja shansi fumbuni ya rendo mjua fumbuni ya urene nushitso hindu ya renge mwana msho uzaya mwana msha bidi ya mama yolulu yu almasi yu dhahabu ipenyao ya irenge ede ya irene nushitso hindu ikanyi wa fumbuni ngamzire maokoti mdaza ngamtehao ole doro ndaje siso tipia siti watwana mkubali mreda watwana singa mokosi ti watwana shepande shapare isho shansambu isho shati juma uhayati wa mwanadamu shepande shapare isho ishati juma uhayati wa mwanadamu mrenge belu ngufanyezo ya nzao harmo mjiuo ngujojwa rengo wana wafunguni ya warenge ya watepirizo ya warenge ya warene nushito hindu wazima ne complicite ya hezi ya peu yinu ngamzire maokoti ngabokosi karna ujwari lenti ze habari hizo emijininu miji ya dokana sheo emijininu miji ya kaustahilo haitiso na mdale haruma daraja huyu mana mfunguni leo emiji yote yoje wasilishi wa daraja kahireno ngereno onro watohindu ekani wafunguni mkanti ngamzire maokoti ngabokosi karna parojo ikiri belu handuza ngwalelo wasiwa mzaza wa Fatima nkatsulela jaruku washele mbaba one mwanahe aliyo uhanguza beluka ujenda kata uhanguza beluka ujajulwa ndazi wanadamu waone sawa tungu wao wanashatiso shani jinu ngishoda ngamfikiro kama mjoka jamshangaza mwana ala mnungu mshangaza mwana ala ifundihe yokala udamba ngani mwana mfumbuni ngono mfumbuni amandanya jamjambi yani ya mjambi za wanadinu kwa ya juhanga sisi ngone mfungu nyamandani asubuti ya jarmo mjiwaezi wahemba jine ya jautoza adabwendi ya rengemana emana uo ya mreda wen chitoinu harmadaraja ya profitele dingo la wafunguni ni kominike ya mfunguni ni ndongo itoka uyonsi wa wafunguni sinas radio rijua ukae mtawashe pandesha pare so pandesha andhabu hoka yu andhabu shamba shitilo funguni no bora belu na njie nda ila hadisira irabishi yakaya wakajini yakaya humbajini hondeheli hiyo ono mwa alepoko ono wala adwa mwando eli rabishi yazaba lunji wadwa ambukano leo mwanzo ni ndoda honi hula na renge mnama na uloda honi hula ni mjwe habari ono hapo kabati mrujoka ujwambe tsindizo bada ola lunji hawabanze belu hajirende jalunji mzebelu ende lunji wae karne relonyo hinu ngujojo ende funguni ya renge mana ya mbepirizo yende ya rendo ndushito hindu ya rendo ndushito hindu kwa mrujo rongo mzalunji asa tranche mzebelu ende ya rende halunji wae karne relonyo hinu harmo mji wa funguni nensi yamba jini kweza hata kweza yonde message na kamuhimu nifanye mwana mafardini timono hahavan vanu ekazi jaza msinadi ngojuo kaya damina we shimeji watu ikaha hela pari wende ukona wena harmale garlaha ikashimeji watu mrume wa Fatima asimarsei mimi ndo naye hunu harmale garlaha ngu ahonga simamie place yokari jwe rongole mwana mshwa hatu ono abonga sima myo plaso karder cheneze eza hunde mwana mshwahatu isharitsanganya harmaze nozinu de mai yarema wole ekomori mwana mafardini siuka wazima rishemeza wazima ne mwana mshwahatu le mwana mshwahatu nde yarengo le mwana mshwahatu ne anje harmaze emakatili wamdhulumu le mwana mshwahatu le urendo jazinu yarengo ndushitso hindu ngasi ahaku go fardini ngasi ahaku yokarike jilo cheneza hamsinadi anyone zo ekomori rambendo dabanga bandu woka periodic leo bada Fatima diarendo zinu ngajoja ngaranzo hoka wi Fatima maudu etiliwa wahmbita gasivanu rangu bala hata maana gasivanu kan mayeno wakati ya singu jirejeza mayeno heno wakati ya jirejezao imana rawasuli daraja na kharama na wasuli ila nyama jao dabo karangu bala ngasivanu wangu wa periodiki wangu wajujo wadu hela no huja
wadingo enda no huja wangu wadingo ndo no huja wadiwa zakava niyo komori ndei tezi wao wangu wanuku wana ukaona wanzoa kai harma enzida hari ngwa tayari wale sacrifice bizahabu na singar duka tayari za bizahabu zende hawallahi billahi ngablaw hawallahi billahi ngablaw hawallahi billahi ngami tayari sacrifice bihangu hasibabu ne komori inu riwane ne mafavalu makatili maadui wa hekomori non ikabelu ujirende lunji wa karnelo niyo inu ngojujuo wasudi darajo kaya leo ngedigo mwendo da honi mulanga ndrenge Fatima mzee Saidi mji wakana itiso mji wa Fumbuni himba manu mwana Mfumbuni mji wakana itiso alwadore daja belu hanto wazengoma hizo haipanda shapare ngabzo subutirana pande shapare rambao rishitilwa harumo mji wa Fumbuni mji wanade mwadori ndo mwana Mfumbuni dovejo ka urasheti so shaka haruma mijisho no wabidi washinike itiso wabidi washinike itiso waundu wamrika waundu wavunza washetiso yisho venge Fatima mzee Saidi msamu approve ka ulati mwana Mfumbuni wona mwana mwahema siwa nasiri mingarjo waniye mwana mshwahatu nasiri mingarjo fanya nizijofanya izo mji wa Fumbuni masere makoti ngarijo zilani izo mji wa Fumbuni mazere makoti ngarijo zilani ngasi makapablo ngarijo wananizo ngarimwambia wa kana uzire makoti wala beuna lojua upeo yarenda wana hatu wana swatu otifidia wana swatu otonika ungarjo kanzareshi ridweshe letare ya lunji yokejo kanzarenge mrumshe ya mhe wono yatsenamo kaendo da hunule darenge mwana msola amina ambia hahe ikabelu jihanse daraja iyo mji wa Fumbuni ngwazire na okoti leonga mwambio kaya kujaju mbabanu wakomea Fatima mzee Saidi yo lulu yo almasi yo dhahabu ipenya ojazaha nanga ngojora mbuwe hadisi yokaya ikaleo mzaza hangu hakansi ngu tabiho ngwasheleo mbabanu Fatima yaliyo babanu Fatima ebanu ngeje ebanu ngulo ebabongu jwali mbahendo ebabongu siuho leo hanguza ho belu ngamlala mwesi wanore masalale no para wandu mwe wi hawala Fatima fungwa yeti na ndena zibwi yeti na wo Fatima havumba mjomba hao Fatima havumba mjomba hao ulio harma ndwende ulio harma ngozi wa daula urumio ezemali zahe nami nawe nola heli anzao heli anzao zabari penga sojo Fumbula na mwambie ya rejei kusina jomba hao wandachi wala abondo vya pero Fumbula na mwambie yatilieze dhamana za uchwa yoke zo kazi hau haki yatilieze dhamana za uchwa hizo wajongo wajuka waadilifu wajuka na mashishio shilo wanansi waisiwe rongowa yarenge tawasuli daraja wanu amivanu hai mwanansi hashemeza mshemezo unu mimroka nishilie mwanansi sharangu mlo na daraja ya itiso ngamjoka ushangazamba harma daraja inu edari lonyo inu mwana wako wanadamu ngwao jitola ofidia ezakaya za mahazaka na itiso kabati je daula kabati je daula ya Israeli yarenga ya dunia yetetiso harma zero unao Palestine na mwana harma dunia wanadamu ngwata wao wende daraja mbabanu walio beramya ya Israeli itonzolo itilwa mndo yone da hari lilo zabariwe mwana Mkomori usingoje kubaki harimo utwaina na utwana ikamkubali mbelo watwana siti watwana sio hendrume ngari mori wane neaizi ya peu ya ukatili ya madhalimu watoto wanzao kweza atakweza sirangeshoba baada message ya hema mcho hangu Fatima niwe hao sajokawa mwanamshe mraji Mkomori jao mtojorongo wa haila zina la Kimbusha yuka mwanamshe Mkomori yeustahilo le zina la Kimbusha ilo wanashe wakaulistehi
ay wakomori wakaulista isamhana amfa wakaulista har madaraja ikao heni babangu walo mwanamshe mkomori ye unikiwe sharafshahe ne maruru yahe ko ya juhamba ukaya choi leo wende mwanamsho hangu ndi yakomelwa har madaraja ya uziro ya udenza heli yenu sija nimpareni haku barua yenu wa mwanamsho hangu ya diwa khair nilehe nirongole ukemkalimani wangu baho harmo juju shindo wapare wambi ukanga mfanyo mparo ya hemfu mbili jao kati ono zere turu za wanansi heli za habari jokaya ipasa ukaya rende harima daraja ya place publique riwasulishe daraja rionesa utukivu watu hamfumbato ngamjo dunga zengao hizo nezenzia hizo hata ni hunde oharaka yojua rikebwazima ili rifanye mshemezo huo umshemezo ukaya Fatima alama rio nao harima lejiji lahatu ketio nesa daraja ukaya irenge ukamona doambo kaya Fatima ula mfumbuni woi Fatima wahemasiwa hizo nyanzo za hene masiwa ne mahaba hene masiwa no mkaribu ha hene masiwa no hanza wana umaha hene wananya wazalwa naye harmeni jineze nezisiwa woi mrika woi bidi yaonesiwa ya solidarite hahe hemasiwa harmadaraja ukaya sikarsiwa nuhamiji kwezi hata kwezi chumnatali kimtiti yao nandi hadisi wanu ikao hadisiyo amzambo hele jafula mwalahamu omjiwani si uhundwa ni msiba mziro omjiwani si ze nyumbani ya shio zina heli inu nga mjua wezajiri wende maindividi selwa hetabu hisi wende waroho tsadahula kamili walo maiki mfukare zafari kena ne dunia koza tu nambwe mashisho mwisho nrozo rambao msoleje harmaza barizo koya tukoza mwanadamu lone roho kya tufanya umuwa imani uhahe husu ngongo hamandazila yazitsangeleye yande vanu minde mwenyezo gamjoka ngasina semeni za dunga na vanu siwe njume omdungu onziani Marseille Nice ejazila zila ndizomro nao emru mwenye ndongo oskwa juzi mfomonti riono delegasyon ya kanjema ya nguha harimu mji wa Marseille ubali wa manotable minhu njomba hatu hajikeisani haka mongoni wando wakavo hotengeniho wadungana kabisa wende harimu mji wa Nice wende waka urenga umsuba ula wa upartaje wazima kaya umsuba ununu wahe kominote kame sikuila siwa njumer kahazine fumbili mze wangu ajimili teria ni para ambakaya jukanje no karbu wa Nice tamba justement hunundu nizo serengenzi ya balani na mze militeri mfumbili rende Nice rendo marangali bale lera rilo yavo rihundu shafi wa bisharaf hajahari hundu yavo imakatirlo yavo bahi baada unaza barzatu raona ze famille raona iko minote rangwa nongo kao wakomari ho jimli fonda banu walio ngo hari mwa utungu wenda mnyo daono wangu kao ngwarumao haigozesha mvu haufisidifu arimwe masiwa ya haki wakomori ngona uvunzifumo kabisa handwendini hemru ulona nyanzo za ndabo za hekomori na kati ya mezwiri yoshinda yajiwasulishe daraja yande nguwanio emasiwa no hawangu wanu wadhulumu emasiwa
sadisima mina patriotika ho ngeharmo mjua nisi anambiuka ya bosoba okapireshi ya amada magoshi yokangu johuno informansi ilaika na mfumbili rohinga bosenjumera kwa ma zonole ukaya na kama unkwana ujabana do ritendele wa doteza ne zevize hema na mkomo reheli no wafanya mavangwa ani nungwari tsabusawa alhamdulillah kajaja sha rikanti vanu eni ujo tsengela vanu ramndo siasa ramndo karjao namba ndongo ikawandwa nwa ifanya madaraja ukawa liliwa sikiti hazo nozino venge ngarsingo mona nini nyinde mjide placeo nyinde mjao nyinde on venge hazo nozino rizikalansiza tsambaka almuradi heni nozi jojiri yabo so ni mwandu wanu wambao ngwawanao nezi ya kifujari hauchwai watu umakapablo wafanya je mabani hao wahezensi oshinda wahime wawana na mruhamadoi ono yongi olezitem uskwajana sila wahazini kawati mrutujo kamika mifanya hazi masiyo baiti rohaneveri fanya tartibu na antisipe na kabula sijatiele sirengali tofiki turufundi mda yao si wanambiuka ya narende amvili rendera renge ndanda hatutuanza ya dunga na sema okay dunga na bala rifanye msafara rehe abo amjua fatigue ya mwanadamu ya leo hazini yafanywa hazima siyo almuradiza habari zila sindisi tena minde na bala ligaruho ya lukore jeita manona no telma hata zanoza jo renda jevala mtwenda bugari jo katika naruko hata baadhi ambali tofiki bala ligaruho sasa diku emakati rahenda rihundu se suraya za hema patrioti hezen tananza za dunia za ulaya samahani wanti pia ramera mshe jorande homage population ya Komoro arma daraja ukaya wanadamu ikawa waonesa daraja ya mahaba ukaya dunia yakao mjioni sio kwa jana yonesa mahaba ya mwana mkomori kao vanu ekangaranzao wallahi billahi rijowana nezembi zilio harma ekomori shamuna jelie mahaba yanu risodo baki ukapakarchilwa mro domba vanu rijowana mahaba ya mwana mkomori ya buje ukama vanzeno wazinu wanadamu wajuha wende ba kahi dini ya Mungu mumala na kaya mimitika wajuu hajuza kolisofika mwangalia tunatufanya na live ma journaliste waka côté gauche bahimini obana kanti da wajuu swafi telo fanya tabuisi ndubala ma journaliste ngobala ani amjoka ho wo hizole wamba yabo mbaba mina kaya abo umwenjo ndo hozi mwa deja ndwako blangiza wakawona ndo wakavitwa misutuni ndo wakawona ndo waka urendaje tanjue kabala ngabo nyiso plani harma zenozila au mon aritimezi za baribala riswalia miata ndo ajoswalia bala ntoroha majela ro bala ntoparsen za tu bala zamka miamu ndo bugari juu ndungana rene bugari juu la felera ndo bala salifuni mbaya jabal musaba no hafuni bani para anambiuka ya banu ngabo zukiwa tutsoi yalona amru ndaye wabidi wadunga no Marseille tsana bala siasa na place nzima ngwamba ba dushila riviere so ngabe on bala abo place nzima ndiliyo duko hakupe o ujabala adunga na Dr. Zile ho jabala Dr. Zile jabala waje tuweshia usaba ibala hono Sarkozy usaba ibala hono Benisbel usaba ibala wakanda huu no waka utengweni hula samahani yotsinde ewe huwa wono amba wewe hata Benisavi romba bana kaya haja no bangari manao samba wewe mwajela amba ho viromba bana mamba bana ka boti mbabana ka jo shilahe hato mala na kaya almuradi ekaija daraja hili hiyo wandu wakana mikataba wana diktatori kaya yoma diktatori maili komrulo mjenioka emrure rumabanu ohasangura ngoze ndaleza ila daraja heli iyo ngamonao ze ngongeka ngodonizo bana ikale wajua
wafanya mikataba ya hao ili washinde waonde taratibu wa protege harma mirongozi on waja esali wabitwa misutuni wajebala on yo problem yao yano wetsoka yo ans almuradi otungu wanansi wakanwa bala harma daraja ya mirongozi ni njama itimfuka reza tokazi randazi wabala on yo hata jo kirikambese wajojo wabire mruja uva on mroke kana karange akyo ka mesela no imro fulani imro nabidi mrehori imro nabidi nimzingaro mhonambi andilo ajindo aho on bese jokiri okaya lalla kaya ka mruhamandu wo mruha jojo ya rele evenge riwasili daraja okaya elera wa bitoni sutuni waja yao sirohate nzangu bogariju alafu ngeska ujani jwe ze habari hizo zaka evenge tsikandani wasili daraja okaya kanu karsuteza no komori harima daraja ya noze hedi mala kulihal Vanu ikaleo eni ajoka ujajana ya mru amandu woka wa mru abidia toja wahemji. Par exemple, wangu abidia toka uja wa wahemji harima umji wa nisi. Watoka kwa watonji ya no hanja mabiro na ola dhoma na fulani mnisi, mzungu mnisi. Ono watoka yena ibala watoni umala honje wanjo waili wareleje. Kajazifanya mirahinya mtukufu na joanda utukufu harme masiwa. De urohoni seni rohamar seni wakati nedanisi eranya Europa reni wakati yeja nisi yeja ikawazimena mapatrioti walonisi wafanye daraja kaya leo shaleo raka ujari swale maiti leo raka ujari bahize maiti leo raka ujari ze maiti izo maiti zile congelatori rangu bala hata riwasili daraja ka leo wango watoka uvenwa harma daraja komparazat watuka venusha misutuni almadaraja kwa warohewa jabo ala kuli hali yonge onisao ila senario yao waamrika ungwatezao ni wanansi almadaraja ya mrogozeli hiyo yukaya waonese eduni hasabu rijar ma le fijo no ala kuli hali mkera biristihilan ika itokaya vala zanozaji rizila vala wala yonga msubuti na mzabu hajiku valondu wala lauza wa oze elera wanadamu wanjiao kwa javitwa msutuni shawabiri yomba banu wandu wabirao hawallahi bila wandu wala wajoe wansingoni harmadaraja ukaya force de l'ordre wa kabala ondo wajohuja wasingare wangu wasahe wajo original kake no kiri wanadamu wake na zililoza krokodili uone daraja kwa wandu watilo mundu wao wa Faransa watilwa mndo wao wa Komori wa Faransa watilwa mndo ni onrusojo wandu hindine wajabani walile machozi na wao wa Komori wa Faransa wenda wa Faransa ngo warengo watapirizo warenano so hindo warahitwa dore joka uhisioka arinyaonisha mre nitsono publication shanda dunga wanafiki wa heli la mikatu wakati wangu ACM20 intervention et témoignage ya docteur tsivala hamba bajrafili bajrafidi tsinge bajrandobi koma yokale mndu amandongu joka ujambe ukanguli lo wana wa ulwanisi na wale Fatima mzee Saidi woye mfaransa sawana wana wa Faransa haroa yende komori mashuhulini hende harengwa hatilwa pirizo harengwa nushito hindu harengwa meni binadamu haya ye hantu apirizo yabo yamenyewa salamu na mshohangu Zayoni Kabastab Ahmed Ali Mbaye yarengwa yatilo pirizo halafu mru amanduo yabanda ya harima mfito harima daraja kaya vitwa misutuni waje wahime warenge mafoto waprofitesha idashile wa filme watambaza sirikani simkanda wanansi waivia utungu harima daraja ya wandu hamadani wanansi waelewa ukaya nyinja mlunge ovuli wahenera ne securite ya kaikabala ne securite yo kaikabala yo narambila neze kweli securite ya kabala ihifadhi ndo ikauhifadhi emera mnisi
ikauhifadhi prefemis, ikauhifadhi mzungu ya jabala, ili yakene kominote ya shikomori walile machozi warande homage wandu ikao waralwa hitwa harmazano zila kazi namone daula riensho harma daula warenge ukaya wanwandu ikao waralwa hitwa harma ensihamu ngamnango ze charge za mwandu wangu harengeze charge harenge aruli hawazi harengeze charge harenge wake usakomori ngamwaba hizo harengeze charge harenge longo ukando wozeka pangwa mwone hedi za nozila za pangwa harma wastwa ono na ndongo uzokaza nozila wazilekeza humatoni ama krimineli humatoni ama dhalimu humatoni ama krimineli ukatawala wakabala kwa male mwanadamu ujoka ujaleo ya jambe ukaya leo mejilu ila arabu do sarkonze erabandu wamrikao ngarijuwao daraja ya tare ya mbale ya upewa yokale mrwana ngujoka uja ne hedi ya roha ilona nkutsu yaone ukale ngujoka uja banu ndo matsozi amjobanu c'est mouvant le roi du déplacé helenisi le otskabala ukanda uviria odingo jabo juzi waka frevalo watilo harmale dingo la he polisi yeseresi wamtawo dingoni wamba pala wandu wavifadhiyo hale rakana madhamana wa komori wela komori waja securite wakaonio ndiye mwana mkomori amanda yeo kawo exio kabanga siampe valari la wemani rika ujar maheri valari la wemani rika ujar maheri ukaona sarme mabangwe wazungulia amani na usalama uko konte ndongo itoka uyontate daula inuko wajikaba waja waziri wonsi juba ate daula inu uko wanyingani oblige msinyale daula ya Ulaya ukangarija uyo kaya makomorien ngoma so makomorien ngoma so hasibabu do ofisi di kuri ufanya uharmensi hao yo ya hatu ye komora kasinde riende la undio mwone abara mazantananza zahe komora mono nuru malgré shahida shaze nuru ziwala ngotro na wazatu no garde sourire ndeze fijo ndeze mashuli ndeze hendeni aboza fijo hizo zouza ekonomi ya miji ze development za mji ngazi jao hasibabu nde ekonomi ila wao harumaze mashughuli zaidi diaspora wengi wao watu wazifanya salamu kwa notable hajimba Ebenge leo wanu hamadao waliona capable wazie wafe e population yao rawalo arme diaspora rawalo ndani maitingavi maziua wahafa ata etilo isasheni wala ndo wakati rabidirione afanye discours joka emuva bajra fili ulango wakati ya aimani zare ndo zila halmensi yahe silence radio abaye matsu arangemiwa ninzidu hakaza ulango wakati rabidirione wakati raona malgré leo ngejwamba leo anafanya jao bapale yadziwa mwana islamu adziwa na adzi na najisi na sakpubeli watimangama asiswa mambo solana ulango wakati rabidirishi uislamu wa doctor shasileona wabisiwa Ulaya daula ya Ulaya warengesha zile hao wawatia harma utabibu wawalekeza wabaki kwa nyumba harma daraja ngujoka uja Ulaya yande nguni kwa nduleso valaba bahati ya Mungu yajiri harma za mwazira hukayaula udahubi ni hosalini msujwa bale wafanya kusudi baadaye malfetori wakana mpango ule ukaima malfetori malfetori wala valangu wajoka ujabalana riwazimeza menje zinura msujwa
Shadhat ya Mungu ya jiri. Dele tanga yokalizorosa. Mwanansi harmadaraja. Bese jokir kalanlaka. Bese jokir kalanlaka. Wakamazamoni. Ukama mfikiri bese apreti ono video. Ukatilo harmaye yotorutun sauzangu. Bese imam alfetori wala. Waka ya homazamoni. Waka wa epize harmadaraja. Shabibi kebela wapewa message. Yakafor harma wangu hamanda wala ambi na mrento uchwai basi ruwanona zonga ruwana una uchwai na mradiye wala hala ndaubi hato tolo harma aruli bajrafid ya emuva on wala hato la harma aruli jana emaitiza ani bala londo yakujua ukabala ngabo wana wa Komori wa kanisi wa wasulishwa daraja ukaya vani wabisiwa jana wakenda waziwa jana wakenda warile kati ulaya ila hajoanza izo yakamba yakuzamba bala kajajo joya ja unjile communauté comorienne kayena yembu menge na elimu ya ndawa zo ya anini asoma dajo unjile wa Komoria ambia banza mozajiri zinu kajaja ukajuo kakana mparo joya tsengele akaprofite le lingo la security ya hemera waula walisi wakabala waprofito nde hamba mfitoni hula ili warenge mafoto wambia kanisi mkanda kanisi rangu nde semeni rakanizo ngatungwenda nisinorejei unavalimu wakanisi orika waona mjayiho hapo mbese nusu ya wam mbese ujokirika wafunda Abdul Karim je sais pas au mbese ujokirika nusu ya wandu wajua kanga mjoka mjahao wajua kanga mjobitsa wa mahala mjao ijokiri shakando wanansi yu hata kwa jaka umlindani kanga mjoka ujabala wanansi zotino ani zono za mastanja boka eka zino zoka nyinyi mkamjisi ngongo harma daraja ngongo fulani zitino za joka mastajabu eka nyimwamba nyi wa Komori nyimwamba wa Komori par exemple leo kafaziro mandalila ani zotino za bidi zikeza mastajabu kaondoa ndoka bajrafila handenis ani shema nazilo mastajabu dapo kadi wandu dani harmwe daraja yinu ebe ngenga mwambia wana nis rangu de semeni rakanizo si wa henjume hamu ya hatunde masiwa heni mbili heni weekend ngasindisi dezemaliza hatu ondo wakati wa hatu kati rabili profite sina wana shangar singolo leo eza hunda wala sonti pia ngasi harma ani kartima ema eparnya maudu kaziri hundu umgwajujela zitsiri hunde shanga aminyoka ya dunia so bahomdu hahe utokanisi juzi abenge sonti pia ngasi muhimu rende ra la hema na nyasi hamuiso ekecho kazi reje karno jwaka karama nungu hamada hizo ukasi wanadamu sisi wanduka ngarjimilikio kasinde rende sawe dunia jo wandu wa hasumani wanda okay dunia wando wayumba wando wajua wajua kunyashi duniani ngo tayari warengeza roho ilenge ngarjuka na moyo harike bana do mwenzani so ba walangu deo kartudamu garamba weza kweli ziriho zao harma Komoria atori hunda wandu kanyi wanadamu mlona roho mjobwe mashisho mwishie mjiuzi sema suala zabarie dari lonyo inu karja paroziona zinu karja parojir harma Komori kile ludani inu akau raisi bahi kangu johunu ya ujilani siyavo bahi wandu fanya daraja warenge magari munu wafanya cortege harma za otorutu wa bala doktor ikile ludani inu kacha parodungwa ni SRS kacha parodungwa ni SRS hata kwa doambia kama no president Dr. Kililungu Joyi ujuza communauté nyinyi kamdejo subuti mfanye kale mru fulani nguje na mala fulani ngamjodo banda haya odingoni hiyo ngamjodo banda haya odingoni arma darajo kambanda haya profite serikali ya Ulaya kainunsi ya sharia ngamjodo profite sha ombabano manansi ajuka kamna oze mtengeleye ushahidi riono
ngasina semeni ngavi rangule kafala la jiri dovea oza endanisi dovea oza endanisi ase mva mkiraza nkilizami zifanyazo mkiraza mjuse maswala msikubali mrado watu wanani watwana chuzi ngabanga soda hongo uzilurongo wa tabashia mimi kama ndo Komori na warenge wanurwa hito acha mimi amjoka isi don't lower usakomori timaele kama njomba hangu kama na msho hangu kama na mwana msho hangu tuna khiana sire na maele sina ufasi babu maele sina ba mwendo la pema ele mrengo ntiwa shivani nulwani ife kama ndo Komori ngamjwe na mrume mzijue japo kama mi ujai homi ujamrume ukati ja Komori tilionesa daraja ukanyama nso pareni nirongo ekinansi Chasi na usayo wa maele, yomba hiyo na mjudu mdo renga merifunga. Wale mtikira kama mreti midenga rato faula ya haramu. Haramu. Na mbaki na zambuyu. Watwana wakanto wa aeroporo ya wadobo handuze passport. Watwana mdogo subuti wa mekanyi, watwana mjofa wa mezi, watwana wanai wafu. Beki mdoni nkiwa idhini na wanadamu warenga umilioni na milioni. We ulivaza robo mbili weheshea hata ula unono hatunga muona uzeno zilo wa mze maarufu wandu wabidi wareme sindano kwa jela mwana masofu wanitoi hanje banu wandu wana kansida minaye mtu amini kama homba bani ya kansila mtu amini kahunde haujua kabala waka makatili wala waka mbaza mushu waka wanjianzi harumane bango lile mtu amini ukajua kaya ari mnudo sarkonze na mnudo beninsa na ari wakabu haribali mtu amini ka ujo shida uidentifia ujo jua uisha mru hazanda bala shari solia elera rasolia bala ritsore ngenzia wondo na kakanzi damina ngoje la huja munjia yao ibenge leo wanadamu wa renti mideo harma daraja yukangwanzao ili waunde daraja warizie ritsi tsande izorionawe masila heta na hoana hatu kamtsuri bambaza sikarto simjo wando aume rijarikaho mabareni ula mazia ritso mabareni si ujarisi ho mabareni ekari jo yonga mjori rengando aume kamna uri rengar mama hombe ya maele kamna uri renga harma lele mama kamna uri renga harma to arabu kamna uri renga harma majali kwa mabele garmambia on nitori rengare ke uma bareni riwane nanyo kan rija ria uni rengensi hatu rija kamjonde kamnu mesha kama unrenga harma jali kola mabele yamba biyozo na ebenge hata mpaka dawo fikirit kamle haku shindi fanya dakika 16 na segundi 26 Mungu Mwenyezi Mungu yokaya izo na tuhamba amjo undo wakati ni zambe pare hawinje mfumbili jao ari unjiliane bahanu ari parane amprive ari pangeze habari tuta wa mru fulani okeza haja Fatima mzee Saidi noka wayimukao yehamba zijiri harbe masiwa shawi mwanansi waza kweli uka oi ni akamsomesani wanahanyu ejana ya msomesani wajua wanze Komori harmu watania na hadisi wazimano wana Fatima mzee Saidi wayimrikao emlozi ulio homasiwani ulo hangalawa ye mrikao hajiwasudisha daraja ikao ye ushemeza umshemezo huo harmu mlozi wahemasi wakamili Fatima mzee Saidi yemru harma daraja ya humanitaire ikaleo ezajiri makafa madziro ajiri mabo daraja kaya wake kanyoti na ndongo fulani yemru ukaya heni babano alio yeukaya dele sanduku lorenge azemali ili yasaidie mwana mkomori yatitabie ibenge ngamtanguo ndozi njaku mbacho jabado ambokaya memru wajani fulani memru anongo fulani Fatima mzee Saidi wa mwanansi Fatima mzee Saidi wa mwanansi narike haki nansi riwasulishe watike Fatima mzee Saidi zinji harima le toifa volume fuli lo hamasiwani yeka twenda fidia amini yokayotimba fidia ya mru Fatima yolulu
yo almasi yo dhahabu ipenyao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa shukran.